खुरमजरी ISTV मणिपुर पावमिनें ताबीब पुनमपु तरानोक्सरी ngasi gi maroi bapauda Manipur yauna Bharat ke atai state singda thamliba afaspa lauthoknana bakhanaba leire haina Home Affairs ki T Rajana phongdokre Pau sandokna pizari Manipur yauna Bharat ke atai state singda thamliba Armed Forces Special Powers Act lauthoknana bakhanaba leire haina Home Affairs ki T Rajana phongdokre ngasi Parliamentary Standing Committee on Home Affairs ki Chairman Oiriba P Bhattacharya na luchingba team amana ngasi ayuk Khumalampakta Sports Complex ta leiba National Sports Academy yengsinba lakpada Paumi Singna hangba wahangda mahangna wafam asi phongdokhibani khongchat asiga mari leinana Khumalampakta leiriba National Sports Academy gi official amadi mahiroi kyaga thengna unaki loinana academy asigi mahiroi singna tongan ba demonstration kya utki amaromda Bisnupur district ki Moirang yauna atai mafam singda semgat sagaliba industrial state amadi atai project sing yengsinki T Rajana makha na phongdokhibada awang nongpok lamdamgi Tripura dagi afaspa asi lokthokre Manipur amadi Jammu Kashmir gi praja singna ek asi lokthoknana ba akanba khongjang changsili masigi matangda center da khanaba leire Bharat pumbadagi ek asi lokthoknabagi oithokpa leire haiba wafam phongdokhi Armed Forces Special Powers Act in the territory of Tripura and similar demand is there in Jammu and Kashmir also. The elected chief ministers used to tell the central government to review the policy and take certain measures to repeal Armed Forces Special Powers Act. In Manipur there is a strong demand that Armed Forces Special Powers Act should be repealed. So the time has come. The center will have to review the entire Armed Forces Special Powers Act and its implementation in different parts of the country, and it cannot become an oppressive act in the hands of security forces, so that the democratic human rights of our ordinary citizens are violated. Now what is the issue? This act is misused, thereby there is gross violation of human rights and democratic rights of citizens. That should not happen. Amaromda tim asina NLCPR amadi NEC gi senthang makhada Manipur da paikhatpa masing yamlaba central project sing arang review tawki makhoina review tawriba central project amadi sangka sagaliba project sing asi yengsilaba matungda chapchaba report ama semgani report adugi matung ina chapchaba khongthang lokhatkani haina P Bhattacharya na phongdokhi If the government of India do not give any second thought about this, then all entire development what you are seeing here, Manipur and other states, will be severely damaged. So the committee's first recommendation would be to create a situation to the government, so the government should withdraw this system and allow the subsidies and other facilities for the North-East. Union Donor Minister Dr. Jitendra ngasi Imphal da thonglikhibaga loinana Chief Minister unaduna chakhatharangi matangda wakhanakre BJP gi office ta pangthokpa NDA sarkar na chahi amma mapung pharakpagi thoramda su saruk yakre thoram madada BJP gi National Secretary RP Singh amadi National Executive Member Tapir Gaung na chingba Mui Singh saruk yakhi thoram madada wangang khibasingna Narendra Modi gi liching makhada NDA sarkar na paikhatliba thabak thoram singthaki Chief Minister unakraba matungda all secretariat ki conference room da paugi mifam amasu pangthoki paugi mifam aduda Union Minister na phongdokhibada NDA government asina laitalaira sing thong manana ba thakta ukhatna ba thabak thorong kya paikhatuna lagli North East miyam bu hakchin na lawduna tongan ba ministry hangdoktuna yaifa thorang kya paikhatli connectivity fatana lamdamama chokhatpa yaroi haiba center government na khangbana awang nongpok lamdamgi connectivity fahanna ba honari Imphal airport ta plane thamna ba hangar sabagi thabak paikhatlagani Manipur gi chief minister na phongdorakhibada Thoubal da lupa crore 120 changba KV
चामरी की पावर सब स्टेशन हांगदोंगना हायरपा आयाबा पीबगा लोइनना थबक हवन्नबा खनगनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की लम लौसिल्लबा मतुंगदा सेंटर की टीम अमा थारक्तुना थबक हवन्नबा खनबा लैरे इम्फाल सिलचर लंबी पाकथोक हंदुना चथोक चसिन हेना नुंगाइनबा थबक पाइखतकनी इम्फाल जिरी की मनुंगदा आरसीसी ब्रिज अहुम साबगी सेंक्शन तौरे एयर कनेक्टिविटी हेंगत हंदुना अतै लमदम सिंगा हेना फजन समनहलगनी अवांग नोंपोक लमदमगी कनेक्टिविटी हेना फगत हन्नबा स्टेट सिंग यावबा रोड कॉर्पोरेशन अमा सेमगतनबा होनरी ऑर्गेनिक फार्मिंग लुपा क्रोर चामगा कुनमंगा चंगना पाइखनबा मरी लेनबा सिंगदा पौताक पीख्रे फोंदोखी Items on the agenda are to be taken up on an immediate basis. One is the setting up of 400 kilowatt power station at Thaubal and also the release of the power transmission lines. So that was a project which had been pending for some time. We have deliberated on that. The Chief Minister is also keen that we should help him out. And we applied considerable deliberations on that. Most of the formalities are over. The funding part also has been decided. And there are some technical. What the importance of this project is that we expect that the state government will be then in a position to provide at least average 18 hours of power supply to each of the districts on an average. So of course that doesn't mean that every place will have 18 hours, some may have 24 hours also, but on average. Because the government of India has recently taken upon itself the target of providing 24-hour power supply across the country. मैरा पाइबी थोकलम द्रबदी मणिपुर दंगसी मणिपुरी सिंगे खोंगुल मुलंबा याई हाइना प्रोफेसर KSS बिमोलाना फोंदोखरे वाफम से मैरा पाइबी नुमित ऑब्जर्वेशन कमिटी न सिंदुना खुराई सलाम थोंगद लैबा थरो देवी लंपाक पांगथोकपा 33 सुबा मैरा पाइबी नुमित थोरमदा मांगना फोंदोखिबनी मैरा पोरै लैमरुल मैरा पाइबी मणिपुर की प्रेसिडेंट L मेमचौबी मैरा पाइबी वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट P इबेम नुंसी अपुनबा मणिपुर कनबा इमालुक की प्रेसिडेंट Y लैरिक Women Association for Socio-Economic Development की प्रेसिडेंट R.K. थराक सना इरमदम कनबा अपुनबलुक की एडवाइजर A. रेडी मलाना अथोइब मिथुंगलेन सिंह ओइखिबा थौरम असिदा अथोइब मिथुंगलेन सिंह अमदी मियामना लैखिद्रबी मैरा पाइबी इमा सिंह मफमदा हाइका लेकतमदोने कै खुनब उठखी प्रोफेसर बिमोलाना इंडिया अमदी मणिपुर गवर्नमेंट नंगसी लमदम असिदा फसपा थमजिंदुना मियामबु का हेना वाहनबगी मोंग असी अचुंबा थौंग नते स्टेट असी इंगना चिकना लैहन्नब होनबदा मैरा पाइबी सिंगी अचौबा थौदांग लै हाइखी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जी कन्नना होनबदा अचौबा थौदांग अखोई प्रजा की अखोई मियोइबा मियामगी दमकता लोइबा जी मैरा पाइबीनी अदुवा हौजे हौजेसु मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हाइबनी मैयाम जुको गेली जी याम कन्ना ngangnariba नागालैंड ने मणिपुर की मरकता लेइबा असि कनाना करम्बा थौदांग गवर्नमेंट सु लौइको अदुबु मियामगी माइकेटगी मसिदसु अखोई मैरा पाइबीना चौवा थौदांग लौरकनी नेनिनी LMS Law College के स्टूडेंट यूनियन की मिखल गमरी लेने थोकिबा वाथोग से प्रिंसिपल न थोगन बनी हाइना स्टूडेंट यूनियन ऑफ कंगलैपाक सुक की सेक्रेटरी पब्लिसिटी SP निंगथौजा की चेरोलम न मनाल सीरी चेरोस नमखा ताना मिखल असिगिदमक कॉलेज असिगी अथॉरिटी न रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सिंखलब मतुंगदा आरोना इलेक्शन नोटिस थोके नोटिस असिगी मखा पोना कैंडिडेट ओइनिंगबा क्याना मसा मसा की नॉमिनेशन फॉर्म लौदुना मेंसनलब फॉर्म सिंग अदु थाजिनखी स्क्रूटिनी तौगदब नुमिता इलेक्शन मतम कक्तना यैथोकले हाइना आरोना नोटिस थोकपगी महुता प्रिंसिपल न ओइना थोखी हाइरी थौंग असिना तागलिबदी प्रिंसिपल से कनागुंबा लूप नत्रगा कनागुंबा इलेक्शन असिदा भोट इंटरेस्ट लैबा कांगबु अमगा मानरगा हाइरिबा थौदोक असि थोकहलरबा हाइना सुकना फोंदोरगली लो कॉलेज गुंबा अमदा असिगुंबा मथोंग हुक्तबा थबक क्या चथबा असिदी तुंगी महिरोई सिंगिदमक लाइबक थीबनी मसिदा लमदम असिदा लैरिबा महिरोई लूप सिंगनसु थोकतना होनबत चंगी
चनबा यारोइदबा नोटिस असि हंदोक्तुना लेपखिबा मतमदा कायदना इलेक्शन पांगथोक्तुना इशू असि लोइसिनगदबनी मखा ताना पामदबा थोदोक थोलकलबदी प्रिंसिपल असना मोरल ग्राउंड दा वॉलंटरी रिटायरमेंट लौबगा लोइनना पुनमकी फफत मसाना पुजगदबनी हाई बोर्ड असिगा मरी लेनना महिरोइ सिंह यू गुली अमदी चकचा हाइजानबना चिंगबा अमता पांगथोक्पिगनु हाइना सुक्की चेरोल असना मखा तारकली मणिपुरदा लैरिबा नेपाली जाति सिंह कांग्रेस सरकार नाथाइदुना थंबिरे हाइना बीजेपी की नेशनल एजुकेटिव मेंबर तपिरगाव फोंदोखरे ngana senapati district ki irang part 1 da NDA sarkar gi chahi ama mapung farak pagaloina pangthokpa political conference amada mahakna wafam si phongdokhibani tharam adu da BJP gi general secretary administration and Aswini Kumar mahila morcha gi national vice president A Sardamadi atai mioi kya susarug yakhi Aswini Kumar na phongdokhibada Manipur da paikhaliba project sing loishindana thamba miyam leiri senapati da sanga khiba 50 bedded hospital sizinadana lei hairaduna atai project yagi asoiba सिंह फोंदोखी तपेरगाव न मणिपुर दा खुंदारिबा नेपाली जाति सिंगी फंगफम थोकपा हक फंगहंदबा हाइबसे यामना लाइबक थीबनी हाइखी तो इसलिए आप सभी से मैं मेरा जितना माँ बहनें यहाँ उपस्थित है आप कितना गुलामी में जिएंगे आप गुलामी से आप लोगों को मैं उद्धार करने के लिए यहाँ आया हूँ गुलामी से आप भाग जाइए कांग्रेस का गुलामी से कांग्रेस का धोखाबाजी से कांग्रेस का जूता से आपको हक की आना पड़ेगा और बुर्का का हक आपको मांगना पड़ेगा ISTV नेटवर्क की ई पाउगा मरी लेनबा प्रोग्राम कवरेज की दमा कनागुम्बा सिंगना ISTV न्यूज ऑफिस ता इन्विटेशन योहन बिरकनब खंगंजरी नत्रगना ISTV न्यूज सेक्शन की ऑफिशियल नंबर 2445040 नत्रगा 9089126822 दा पाउ फाउबिरक्तुना न्यूज कवरेज तौहनबिनबा मरी लेनबा सिंगदा निंगसिंगजरी लोइनना कनागुम्बा सिंगना प्रेस नोट थाबिरकपा मतमदसु नुमिदांग पुंग 3 फाउबगी ममांगदा ISTV न्यूज ऑफिस ता योहनबिरउ आलू गली की रोहित सिलेक्शन दुकान दगी खोयरपम दाइना कोबी नुपी अमगी सेल याउना डॉक्यूमेंट क्या याउबा प्लास्टिक बैग अमा सखंग दबी नुपी अमन हुरादुना पुखरे हाइरी था सिगी तांग कुंतरुक की नुंथलदा दाइनाना फ्री लेनबा दुकान असदा चंखिबनी मदुदा नुपी अमना मागी बैग अदु पुरगा चटखिबा अदु दुकान असगी CCTV कैमरा दगी हुरान खरे हाइबा खंगबा ngamखि हुरान खरबा बैग अदुदा मरु ओइबा चे चांगसिंग याउखरे हाइरी हंदक CBSE ने लोगा क्लास 12 की परीक्षा दा मिजोरम मणिपुर आसाम याउन स्टेट मंगा की सिलचर रीजन दा मकुक ओइरबी मोयांगथेम उज्वाला ना दिल्ली यूनिवर्सिटी तमदुना IAS ओइबा पामी हाइना ISTV न्यूज ता फोंदोरखरे मणिपुर सरकार की एजुकेशन मिनिस्टर ओइरिबा मोयांगथेम ओकेंद्रो अमदी मोयांगथेम सरिता की मचा अहुंगी मनुंग दा अहल ओइरिबी उज्वाला ना हंदकी परीक्षा असिदा मार्क चंगा की मनुंग दा चामरी मरिफु फंगदुना टॉपर ओइखिबनी मार्क 11 क्लास तसु टॉपर ओइबतनतना नेशनल साइंस एग्जिबिशन दा सेकंड पोजीशन अमदी पेंटिंग कंपटीशन दा अनिसुबा ताखिबा महिरोइनी महाक ट्यूशन तौदे हाइना फोंदोकपगा लोइनना नोंगमदा स्कूल चलबदी पुंग अहुम मरी लाइरिक तवी स्कूल चतबा मतमदा पुंग 10 रोम लाइरिक पाइ हाइना फोंदोखि ट्यूशन ने है तो बदिंतेसु आई ओजा मैम दगी हेल्प अदुम लौजगी ओजा मैम अदुम हेल्प तौबे की स्कूल की ओजा दगी कोई ममागी ममानी बीसिंग मोने हेल्प तौबे की दुगा ममाना सु हमने हेल्प तौबे की एनी प्रॉब्लम ने दुम डिस्कस तौबे को क्लास 2 दगी तम जरे कने की बिदम फेलदा आई क्लास 10 द CGPA 9.4 चचगी क्लास 11 दना 84.8% लाखी I did university tamagati scope si khara chawe duna ai phangna pam MC phangna duga mi kari ni na khandi ai IAS officer oina kari no IAS officer ni ai ni amna pamjaru ga IAS officer oiba se yam respectable post oiba duga papagi su dream ne duga papagi dream lo thungan ki na su khali उज्वाला ना महाक मिकोक थोंबा ngamlagliba sigi credit mahaki oja sing amadi mama mapada pikhi hawgalagliba mahiroi singna masa masa gi mathauda puning changhaningbagi apamba phongdokhi mahaki imung asi rajniti gi family oirabasu angang singdadi masigi mami tahande phongdokhi ai gi wakhandadi kainoma shana yamna pamati kainoma gi sacrifice tawba tabani khale dana yam kuna shana tawgi na khangi mathabakiti adum umari power di khara leiba tai duga aine pan ba thak to phangma ba ai gi khwai gi mai ba luxurious life mai ka si mai comforts di thadok patai duga mu aina khangi ba
ꯐꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯡꯉꯝꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯌꯦꯛꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀꯩ ꯕꯕꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯞꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯨꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ani lay younger brother ani moida aduga ai school ki teacher amasung ai guide tawbirpa help tawbirpa teachers amasung ai uncle singda pinni Handaki SSLC Parikyada Makok Oikraba Melody Khoirom amasung Kunithoi suba position lawrakhibi ngangom Hemanta anibo okpagi thoram ama ngarang Black Boys Association mayang Imphal amadi atai lup sing sinduna association asigi ground pangthokre hairi Masana Masabu Club 25 International Manipurgi General Secretary ni Haijaba Bastikung digang Kangu Jom Karnajitna Manghal laga tongan ba miyoi singdagi lupa lakh nimfu romat piri haina Vegetable and Fruit Development Organization Thaubalgi Secretary KS Sunil na ngarang Manipur Press Club ta paumi sing da phongtokre Universal Printer CC India and Film Chingba Mihut Singh yawba paugi mifum aduda Sunil na makha tana hawkhiba chahi gi February gi tang kundagi na kunmanga fawba UNESCO Youth Foundation kawba lup amagi mingda Karnajitna sinkiba Global Youth Meet kidamak tongan ba hiramda thabak season na bagidamak khusumana mata pithoktri Vegetable and Fruit Development ki memento amasung hall decoration tawbagi lupa lakh Taranipan listing kontra chani rom Universal Printer gi furniture gi lupa lakh ani CCTV gi photography gi damak lupa lakh kunipan listing mga honoring circle gi artwork decoration gi damak lupa lakh tarahumdoi makhai MS Joy gi lupa listing humpu pibidre sel thawa chalu rabasu nongmai utuna kihan batanatana akanba wahai wata season rakhi mahaki maramda thigatlu bada UNESCO amasung Club 25 ka mariamata leinada bamyoi oiramle haiki sum khitang kana ganda thobe nga to na ukre kana koi yung ge alaman bu yaw na di wai saraga pension book phau koi baba gi ba gi anjing gi pension book phau tham do ga di koi khitang mateng oi gadra na koi to gi ne aduga to pai manap sing mai mata sing di paisa du kona da ni na paisa ko lo ji phau da ni sendoi un ba sendoi ro un ngam ni sa ro ji bi loi le egi mana koi na receive ka khiba matam thabak si pangthong na bedam ta koi na deposit to gi ba ji koi UNESCO gi maming si ji nei ado koi na kona dam da mana paisa ji primera ta koi na son da Delhi da UNESCO office da koi si tha ga ham da UNESCO gi office na di mai fein ta lai na de moi na ya ba pi gi de ko ki de ana hai Churachandpur town da laiba tribal folklore gi Manipur State Kala Academy awardee HN Anjathang ngarang nungthil leikhidre mahak masagi chahi marifudra mari sukhre Mapi Council na tha khudingi leptana chatharpa Manipur gi manung hanjinba mafam singda leiriba award apa sing khangminanabagi pandamda See the Peace and Meet the Peoples ki saruk ama oina ngarang Barak Circle gi manung channel laiba lamlong kaithelda free health camp kam immunization program pangthokre punna miyoi chamri romda ana layengi thabak chathabaga loinana lemna hidak langtha kaya supiki manung hanjinba khulsingi award apa kya yengsinbaga loinana khudong sadaba kya thengnariba adugi matangda su khangminaki Barak Bekrada Leiriba Primary Health Center da Laifam Thokpa Doctor Nurse amadi staff amata Leiramdaba Mapi Council gi mute singa sina thengnaki Mapi Council gi Secretary General Netaji na Education Health Sector amadi lambi chathok chasinda mari leinaba singna hena mityeng changduna sotharaba lamdam sing asi chakhwat haningbagi apamba phongdoki gi buro haiba posting si pithadana hingon koina khona bi khudong chabsing si leitaba maramna hariba mogi awaba khoi suhun mom leitaba dagi hariba ju thongbai bi simpham jina khuda ki hati nomugi su hinjena bagi sing chamak da juwan khotana lebigi mo amani haibasi akoina aji wai chagi bi sen sigi kamsidagi khanga kanda lamdai khunuk da oriba lap mogi hingiba mong si haji khoigi discovery mani puru bu mapi council gi mai kai da Childline India Education Sinduna MU Anthropology Department ki holda Childline in-house training pangthokre training program asi DC Imphal East M Joyamadi MU ki professor Jibona haudoki maroiba pau amuka na pizari Manipur yauna Bharat ke te state singda thamliba afaspa lauthoknana ba khanaba leire haina Home Affairs ki T Rajana phongdokre miding tabire punamapu amuka na khurumjari